Nongeye kubasuhuza, njyewe nitwa NH250. Kora subscribe kuri Truth TV tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi muzaniye top 10 y'ibihugu bikennye cyane kurusha ibindi muri Afurika. Turahera ku mwanya wa 10 tugende tumanuka. Ubu bushakashatsi bukorwa hafashwe umubare mbumbe w'amafaranga igihugu cyinjiza bakagabanya abaturage batuye icyo gihugu. Ahangaha bahita babona amafaranga buri muturage yinjiza ku mwaka. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu bita Sierra Leone. Iki gihugu gifite umurwa mukuru bita Freetown. Iki gihugu ni kinini kuko gifite ubuso bw'ibirometero kare 71,740. Perezida wa Sierra Leone bamwita Julius Maada Bio w'imyaka 58. Iki gihugu cyahoze kiyoborwa na Ernest Bai Koroma. Iki gihugu kandi cyo wamenya nuko gikora ku nyanja. Ibihugu byinshi bikora ku nyanja biba biteye imbere, ariko Sierra Leone ni igihugu cya 10 kurusha ibindi bikennye muri Afurika. Abaturanyi b'icyo gihugu hari Guinea iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, Liberia iri mu majyepfo n'inyanja iri mu burengerazuba. Umunya Sierra Leone umwe ku mwaka yinjiza amadolari 1,670. Aya ni miliyoni 1.5 zirengaho make y'amanyarwanda. Iki gihugu cya Sierra Leone gituwe na 8,324,766. Ku mwanya wa 9 w'ibihugu bikennye cyane kurusha ibindi muri Afurika turahasanga igihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Iki gihugu gifite umurwa mukuru bita Juba. Iki gihugu ni kinini cyane kuko gifite ubuso bwa kilometero kare 664,329. Kuva cyabona ubwigenge muri 2011 cyoborwa na Salva Kiir Mayardit w'imyaka 71, kikagira vice president bita Riek Machar. Iki gihugu nta nyanja gikoraho. Abaturanyi b'iki gihugu akaba ari Kongo na Uganda na Kenya biri mu majyepfo y'iki gihugu. Ethiopia iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Central Africa iri mu burengerazuba bwa Sudani. Umunyasudani umwe ku mwaka yinjiza amadolari 1,090. Iki gihugu kandi ikindi wamenya ni uko urutonde ruherutse gusohoka rugaragaza ko gituwe na miliyoni 11,474,699. Iki gihugu kandi kikaba gikungahaye ku mabuye y'agaciro ndetse na peteroli, ariko bikaba bitakibujije kuba ari icyacyenda mu gukena. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu bita Republic Democratic du Congo. Iki gihugu kikagira umurwa mukuru bita Kinshasa. Iki gihugu ni icya kabiri mu bunini muri Afurika. Kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 2,345. Perezida wa Congo bamwita Antoine Felix Tshisekedi w'imyaka 59. Iki gihugu cyahoze kiyoborwa na Joseph Kabila. Iki gihugu gikora ku nyanja. Abaturanyi b'iki gihugu hari Central Africa iri mu majyaruguru, Angola na Zambia biri mu majyepfo, u Rwanda n'u Burundi na Tanzania buri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umukongomani umwe ku mwaka yinjiza amadolari 550. Ni amafaranga 557 y'amanyarwanda. Iki gihugu kandi ikindi wamenya ni uko gituwe na 1,395,391,982. Iki gihugu cya Kongo kiri mu bikize cyane mu isi. Gifite amabuye y'agaciro harimo zahabu, diyama na gasigereti, kikagira peteroli, ariko ntabwo bikibujije kuba hari igihugu cya 8 mu bikennye cyane muri Afurika. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu bita Niger n'umurwa mukuru bita Niamey. Iki gihugu ni kinini cyane kuko gifite ubuso bungana na kilometero kare 1,267,000. Kikaba kiyoborwa na Perezida Mohamed Bazoum w'imyaka 62. Iki gihugu kandi ikindi wamenya ni uko cyahoze kiyoborwa na Mohamed Issouf. Nta nyanja gikoraho iki gihugu. Abaturanyi b'iki gihugu uretse kuba gituranye na Algeria na Libya mu majyaruguru na Chad mu burasirazuba bwacyo na Nigeria, Benin, Burkina Faso mu majyepfo. Umunyaniger umwe
ku mwaka yinjiza amafaranga ibihumbi 547 by'amanyarwanda. Iki gihugu gituwe na miliyoni 26 n'ibihumbi 80,753. Iki gihugu nubwo gifite ubutaka bw'ubuso bunini cyane, ntabwo bikibujije kuba ari igihugu cya karindwi mu bikennye cyane muri Afurika. Umwanya wa gatandatu w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turahasanga igihugu cya Liberia. Gifite umurwa mukuru bita Monrovia. Ubuso ni 111,370. Bita George Tawalon Weah w'imyaka 55. Iki gihugu ikindi wamenya ni uko cyahoze kiyoborwa na Ellen Johnson. Iki gihugu kikaba gikora ku nyanja, ariko nubwo gikora ku nyanja ntibikibujije gukena. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Sierra Leone mu majyaruguru, Cote d'Ivoire mu burasirazuba ndetse n'inyanja ahagana mu burengerazuba no mu majyepfo y'iki gihugu. Umunyaliberia umwe ku mwaka yinjiza amadolari 530, n'ibihumbi 530 birengaho makeya by'amanyarwanda. Iki gihugu gituwe na miliyoni 5,57,681. Kikaba kiri mu bihugu bitakoronijwe, ariko bikaba bitavugwaho rumwe, ahubwo abakoloni barahageze basanga iki gihugu kidatuwe, ikaba zimwe mu mpamvu zatumye kino gihugu kidakoronizwa. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Malawi. Iki gihugu kiri ku mwanya wa gatanu w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika. Iki gihugu gifite umurwa mukuru bita Lilongwe. Kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare 118,480. Perezida w'iki gihugu bamwita Lazarus Chakwera w'imyaka 67. Iki gihugu cyahoze kiyoborwa na Peter Mutharika. Iki gihugu ikindi wamenya nta nyanja gikoraho. Iki gihugu kikaba gituranye na Zambia mu burengerazuba, Tanzania mu burasirazuba hashyira amajyaruguru ndetse na Mozambique mu majyepfo. Umunyamalawi umwe yinjiza ibihumbi 500 by'amanyarwanda ku mwaka, amadolari 500 y'Amerika. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 20,189,783. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu bita Centrafrica n'umurwa mukuru Bangui. Iki gihugu ni kigari cyane kuko gifite ubuso bwa kilometero kare 623. Kikaba kiyoborwa na Perezida bita Faustin Archange Touadera w'imyaka 65. Iki gihugu cyahoze kiyoborwa n'ubita François Bozize. Iki gihugu ikindi wamenya nta nyanja gikoraho. Iki gihugu kikaba gituranye na Nigeria, Chad na Sudani, Uganda, Congo na Nigeria na Cameroon. Umunya-Centrafrica umwe yinjiza amadolari 500, ibihumbi 500 by'amanyarwanda ku mwaka. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 5,579 n'abantu 144 ku rutonde rwasohotse muri uyu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa karindwi. Ku mwanya wa gatatu w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turahasanga Mozambique. Mozambique ifite ubuso bungana na kilometero kare 800 n'igihumbi na 537. Iki gihugu gifite perezida bita Filipe Nyusi w'imyaka 63. Iki gihugu cyahoze kiyoborwa na Armando Guebuza. Iki gihugu kandi ikindi wamenya ni uko gikora ku nyanja. Abaturanyi b'iki gihugu hari Tanzania iri mu majyaruguru, Zambia na Zimbabwe biri mu burengerazuba na South Africa iri mu majyepfo yacyo. Umunya-Mozambique umwe yinjiza amadolari 460, n'ibihumbi 467 by'amanyarwanda. Iki gihugu kandi ikindi wamenya ni uko gituwe na miliyoni 31 n'ibihumbi 255,435. Iki gihugu cya Mozambique kirakungahaye, ariko kubera amakimbirane abaturage bacyo bahoramo niyo mpamvu kidatera imbere. Kiza ku mwanya wa gatatu w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika. Ku mwanya wa kabiri w'ibihugu bikennye cyane muri Afurika turahasanga igihugu gihora mu ntambara bita Somalia. Umurwa mukuru wacyo bawita Mogadishu.
Iki gihugu ni kigari cyane kuko gifite ubuso bwa kilometero kare 637,655. Iki gihugu kiyoborwa na Hassan Sheikh Mohamud w'imyaka 66. Iki gihugu kandi ikindi wamenya cyahoze kiyoborwa na Abdallah Mohamed. Iki gihugu gikora ku nyanja. Abaturanyi b'iki gihugu harimo Djibouti iri mu majyaruguru, Ethiopia na Kenya biri mu burengerazuba, n'inyanja iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umunyasomaliya umwe ku mwaka yinjiza amafaranga 310,000 y'amanyarwanda, amadolari 300. Iki gihugu kandi ikindi wamenya ni uko gituwe na 1,834,117. Iki gihugu gikungahaye kuri peteroli nyinshi cyane, ariko ihora iryanisha abagituye bagahora mu ntambara, kikaba kidatera umutaru mu iterambere. Kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikennye cyane muri Afurika. Ku mwanya wa mbere turahasanga igihugu giherereye muri East Africa. Icyo nta kindi ni igihugu cy'u Burundi, gifite umurwa mukuru bita Bujumbura. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 27,834. Iki gihugu gifite perezida bita Ndayishimiye Evariste, afite imyaka 54. Iki gihugu ikindi wamenya nuko cyahoze kiyoborwa na Pierre Nkurunziza, nta nyanja gikoraho. Abaturanyi b'iki gihugu harimo u Rwanda ruri mu majyaruguru, ndetse na Kongo mu majyepfo, na Tanzania mu burasirazuba. Umurundi umwe ku mwaka yinjiza amadolari 210, ni 217 by'amanyarwanda. Aya ngaya hari abantu bayakorera ku kwezi. Abaturage batuye kino gihugu ni 1,12,580. Ikindi wamenya gikora kuri Tanganyika. Iki ni ikiyaga kigari cyane. Mwakoze cyane, reka tubashimire. Iyi ni Truth TV. Iyi yari Top 10 ivuga ku bihugu bikennye cyane muri Afurika.